Piteng tabiriba pumnamakpu khurumjari. Isa khitrimayumna taramna okjari. Sandokjariba thorum asi Impact TV gi entertainment news kaya gi paudam puzarekliba Mami Mapao gi thoramni. Ngasi Mami Mapao gi chamaga yangkhai marirak suba episode asida kari karamba Mapao sing puzarekliba ge haibadu miyamda thamjagi. Ahanbada celebrating 3 days of style and heritage haiba theme da Fashion Week Manipur 2025 mai pakna pangthokhibagi Mapao. Rubaru Mr Manipur 2025 athuba matamda launch tawragani haina Rubaru Mr India organization na lauthokhibagi Mapao. Filmmaker Haubam Pavan Kumar bu yangkhai tarurak suba International Film Festival of India gi panel discussion da speaker amadi film critic Megachandra Kongbambuna round table da wangang nabagi khalakhibagi Mapao. Aroibada anirak suba street art exhibition Imphal gi Kabolaikai da leiba Imphal Art College da pangthokhibagi Mapao. So guys, ngasi gi ahanba Mapao da puzarekliba asi hanging moon na sinduna numit humni chukna celebrating 3 days of style and heritage haiba theme da Fashion Week Manipur 2025 hokhiba October gi tarik 13 dagi November gi tarik 2 fauba Palace Compound da leiba City Convention Center da mai pakna pangthokhibagi Mapao asi miyam punna miteng taminasi. Celebrating 3 days of style and heritage haiba theme da Fashion Week Manipur 2025 haukibo October 13 da hongdokre. Hanging moon na sinduna numit humni chukna Palace Compound laiba City Convention Center da chathakiba Fashion Week hongdokpagi thoram aduda Art and Culture gi Joint Director Rina Sri Myren Jam, Handloom and Textile Directorate ki Deputy Director Yumnam Jageshwar yauna lamdam asigi masak naiba miyoi kayana saruk yaki. Fashion show asigi mateng na lamdam asigi handloom amadi handicraft ki oiba pothok sing uthokpada natana naha oiba artisan amadi weavers singi talent amasung creativity utpagi tanja ama piri haina Art and Culture gi Joint Director Rina Sri Myren Jamna phongdorakli. Tradition ga mari lainana setnariba lamdam asigi fijol singna fashion khakta natana aikogi identity show masak tak haiki. Numit humni chupna chathakiba Fashion Week aduda tongan ba designer singna sajaba lamdam asigi nat amadi culture ga mari lainaba fijol kaya model singa set induna miyam gi mitafam oihanki. Ladies and gentlemen, take it in your hand.
Bloodsock streets, that's my ground. That's where I play around. Sound of gunshot, that's my song. That's my lullaby. Your revolution has snatched away my right to education. Your revolution has snatched away my right to education. Nawa, kamlay pakit nawa, angang na mulaga, nawa na harawi. Una saba nung may ni, manapang ba na ko'y ni? Mapao magam, loy na rubadagi. Ay ko'y naman, loy na ngawri. Pajama pumbagi, pankay hay mado. Hey, nubi, lagngon na loy na lady. Nung di namit ko dingi, ujara pasu. Hena dum, hena, mayek sa glagli. Kuira po'y ningi hekta. Sa tiba mikukta, inatagi. Kuira po'y ningi hekta. Celebrating 3 days of style and heritage haiba thimda Fashion Week Manipur 2025 mai pak na sinkhibada Mami Mapao gi maikaidagi hanging munbu thagatpa amadi nungaiba phongdokchari loinana makhata na tungkoina asigumlaba fashion event kaya amasu mai pak na sinbirako haiba wafam thamjari Rubaru Mr India National Pageanta saruk yanabagi damak Rubaru Mr Manipur 2025 athuba matamda Rubaru Mr India organization na launch tawragani haina laktokhibagi mapao ase mo miam punna bining taminasi Rubaru Mr Manipur 2025 athuba matamda launch tawragani haina Rubaru Mr India organization na lauthokre Rubaru Mr India National Pageant asida saruk yanabagi dama Rubaru Mr Manipur 2025 asi pangthokadauribani loinana Rubaru Mr Manipur gi event asi Rubaru Mr India National Pageant asige state director su oiba saknairaba fashion designer Arvin Tonjam gi liching makhada pangthokadabani Rubaru Mr Manipur 2025 ki registration gi thabak thoram su hauzik chathaba haure hairi Rubaru Mr India gi state director su oriba saknairaba fashion designer Arvin Tonjam gi luching makhada pangthokadoriba Rubaru Mr Manipur 2025 asi mai pakna pangthoktuna Rubaru Mr India National Pageant ki mingthosu purakpo oresanu haiba wafam Mami Mapao gi maikaidagi thamjari matang swaida yamna tenba break amtang lojage khonglayang na hanjarake Impact TV bu miteng taduna lebiu Mahapapi! Yeah, me masak kangdam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Ha? Pulap namjiluro. Ibu yai mani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana khraba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kunti matik magun khang na naba
ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯞꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨꯝꯕꯨꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯅꯆꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯗꯦ ꯄꯜꯂꯤꯕꯉꯣ ꯚꯤꯝꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯨꯟꯇꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯈꯨꯕꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤ ꯃꯥꯇꯥ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯒꯤ ꯊꯛꯇ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯡꯗ ꯚꯒꯕꯥꯅ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯔꯦ ꯅꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯣ ꯀꯨꯟꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯨꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯕꯦꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ 153ꯔꯛ ꯁꯨꯕ एपिसोडꯅꯤ ब्रेक मतुंगदा पुजरलिबा मपाव असना नवंबर की तारीख 10 दगी गवादा पांगथोकदोरिबा 53रक सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की पैनल डिस्कशन दा मालेमना सखंगनारबा फिल्म मेकर हौबम पवन कुमार बु न्यू नॉर्थ ईस्ट सिनेमा एंड फिल्म स्कूल हाइबा टॉपिक दा स्पीकर ओइना सरुक यानबा अमदी मणिपुरी फिल्म क्राइटिक मेगा चंद्र कोंगबम्बुना फेस्टिवल असिगी राउंड टेबल दा सरुक यादुना वा ngangnabagidamag मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना इनवाइट तौरखिबगी मपाव असे मु मियाम पुन्ना मिटेंग तामिनसी मालेमदा सखंगनरबा फिल्म मेकर हौबम पवन कुमार बु गोवादा पांगथोकदौरिबा 53 सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की पैनल डिस्कशन द स्पीकर ओइना सरुक यानबा अमदी सकनाइरबा मणिपुरी फिल्म क्रिटिक एंड फिल्म एक्टिविस्ट मेघचंद्र कोंगबम ना फिल्म असिगी इंटरनेशनल राउंड टेबल डिस्कशन दा सरुक यानबा खंगलकले नवंबर 10 की चथगदौरिबा फिल्म फेस्टिवल असिगिदमा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना फिल्म मेकर हौबम पवन कुमार अमदी फिल्म क्रिटिक मेघचंद्र कोंगबम बु इनवाइट तौरखिबनी फिल्म मेकर हौबम पवन कुमार ना न्यू नॉर्थ ईस्ट सिनेमा एंड फिल्म स्कूल्स हाइबा टॉपिक दा चथगदौरिबा पैनल डिस्कशन असिदा स्पीकर ओइना सरुक यागनी लोइनना फिल्म क्रिटिक मेघचंद्र कोंगबम ना बियॉन्ड द टर्म द रोल ऑफ फिल्म क्रिटिक अ गेटकीपर एंड इन्फ्लुएंसर और समथिंग एल्स हाइबा टॉपिक दा वांगांगदौरिबनी पनबा याबदी इशू बेस्ड डॉक्यूमेंट्री अमदी फीचर कया पुथोकलिबा सकनाइरबा फिल्म मेकर हौबम पवन कुमार ना पुथोकपा अपस्पाट 1958 अमदी लोकताक लाइरेंबी हाइरबा फिल्म सिंग असि नेशनल फिल्म अवार्ड कया फंगबता नतना बर्लिन अमदी वुशन ना चिंगबदा पांगथोकपा इंटरनेशनल फेस्टिवल कया दसु प्रीमियर उत्खरबनी मालेमना सखंगनारबा फिल्म मेकर हौबम पवन कुमार अमदी मणिपुर फिल्म क्राइटिक मेगा चंद्र कोंगबम्बु गवादा पांगथोकदौरिबा 53रक सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की पैनल डिस्कशन दा स्पीकर ओइनबा अमदी राउंड टेबल दा सरुक यानबा खंगलकपदा ममी मपावगी माइकैदगी नुंगाइबा अमदी थागतपा फोंदोकचरी अरोइबदा पुजरलिबा मपाव असिना इम्फाल आर्ट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन न सिंदुना नुमित हुमनीगी ओइबा अनिरक सुबा स्ट्रीट आर्ट एग्जिबिशन इम्फाल की कबो लेकाइदा लेबा इम्फाल आर्ट कॉलेज दा हौखिबा अक्टोबर की तारीख 38 दगिना नवंबर की तारीख 2 फाउबा चथखिबगी मपाव असे मु मियाम पुन्ना मिटेंग तामिनसी अनिरक सुवा स्ट्रीट आर्ट एग्जिबिशन इम्फाल की कबो लेकाइदा लेवा इम्फाल आर्ट कॉलेज दा हौखिबा अक्टोबर 38 दा हौदोखरे इम्फाल आर्ट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन ना सिंदुना नुमित हुमनी चुपना चथखिबा एग्जिबिशन अतुदा कॉलेज असिगी माहिरोइसिंगना येकचबा लाई अमदी साजाबा मिटम कया उतखी आर्टिस्ट सिंगबु योखटपो ओइना असिगुम्बा एग्जिबिशन असी मियामना चथोक चसिन तौनाबा अमदी मियाम पुनबा मफम सिंगदा पांगथोक हनिंगबगी अपामबसु इम्फाल आर्ट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट यंकोकपम जुबिटाना फोंदोरकली लोइनना असिगुम्बा एग्जिबिशन असि माइ पाकना पांगथोकपा ngamnaba मणिपुर लैंगाक अमदी मरी लैनबा डिपार्टमेंट नसो मिटिंग चंगबिदुना स्पॉन्सर तौहनिंगबगी अपामबा एग्जिबिशन असिबु येंगबा लाक्लिबा सिंगना फोंदोकनरकली इसागी मिंगम तंगाइबी आइगे मिंग थियाम सरजुबला चनु अदुगा एग्जिबिशन जे नुमित क्या नि चुपना पांगथोकपन अखोय एग्जिबिशन जे 3 days ने बको 31st से होवे अदुगा नसिना लास्ट डे ओइदो लास्ट डे ने बको अदो खई पेंटिंग्स द मयाम उरी बसे इम्फा आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट मयाम लो येक पोइदो
ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ 200ꯇꯤ ꯌꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 180 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤꯅ ꯑꯅꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯎꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯥ ꯄꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯊꯥꯖꯩ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba mapau kayaga loinana amu lakjage. Until then, keep watching Impact TV and yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedback in the comment box. Till then, bye-bye.